Ngiyalibingelela lonke zihlobo esihlanganela kulesi sifundo namhlanje ngosuku oluyingcweliswa ngeSabatha. Isifundo lesihloko esithi uthando oluvuthayo. Mina engikhulumayo ngumfundisi uGresham Mlilo. Ngizawunxusa laba engilabo bana baziveze abafundisi bana bangobani. Liyabingelelwa abalaleli ezindaweni ezitshiyeneyo. Ibizo uMishael Ndlovu. Kasibende ukufunda okuhle ngosuku lwanamhlanje. Salibonani balaleli lababukeleyo. Inkosi mayisisize nxa singena esifundweni okhulumayo ngumfundisi Mila Dube. Liyabingelelwa bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyalamukela esifundweni okhulumayo ngumfundisi uBruce Hlongwane. Asibeni lo mthandazo nxa singena esifundweni. Baba wethu olungileyo ohlala ekhaya ezulwini, siyabonga ithuba lokubana sikhangele sona lesi sifundo njengabantu abakho esikunxusayo yikukhona bakho lokuthungamela kwakho ngesiqu sikaBaba uMoya Ingcwele. Sincedise ukuzwisisa sona lesi sifundo lokusethula ngendlela ebalulekileyo. Sincediseke ngasona lesi sifundo silungisele lo mbuso wakho zamasinyana. Udumo lobukhosi kubuyiselwe ngakuwe ngoba kukufanele ngoJesu Kristu siyakhuleka. Amen. Amen. Uvike liphelileyo safunda ngesenzo singajwayelekanga. Kuleli viki sengidle ngatsho ubana sizakufunda ngodaba uthando oluvuthayo. Ngizanxusa umfundisi uHlongwana ubana ahlasifundele indinyana yokufundwa ngekhanda. Indinyana yethu yokufundwa ngekhanda Isaiah 58 ivesi ngelika 10. Unike olambileyo ukudla, usuthise ohluphekileyo, khona-ke ukukhanya kwakho kuzaphuma emnyameni lokudana kwakho kube njengemini. Khonapho Hlongwane osubale khona ngiqathanisa lesihloko uthando oluvuthayo. Sikhala indlela yokufundwa ngekhanda. Kuyini sibisibili kambe kuyavumelana yini sifundani kulokho osuthiwa ukufunda na? Omunye umlobi bafundisi nxa ekhuluma ngendaba yothando uthi uhlupho lwethu njengabantu ukuthi nxa sikhuluma ngothando sicabanga ngalokho esikuzwayo imizwa. Kodwa uthando lwedlula imizwa. Uthando kuyikwenza isinqumo sokukhetha ukuthi khona wenzele omunye umuntu okuhle. Umuntu omthandayo umenzele okunjani? Okuhle. So nxa sikhangele indinyana isihloko lendinyana yokwaziwa ngekhanda, isihloko sithi khona uthando oluvuthayo. Indinyana yokwaziwa ngekhanda ibisisithi khona unike olambileyo ukudla. So nxa umuntu elothando oluvuthayo luyamfuqa ukuthi enzele abanye abantu okuhle. Luyamfuqa ukuthi khona nakekele abantu abaseduzane laye. Luyamfuqa ukuthi anike ukudla, ancedise abadangeleyo, abadanileyo, abafinyelele ezigabeni ezitshiyeneyo. Lumfuqa ukuthi abeke abanye abantu phambili kulaye. Siyabonga. Uzathola ukuthi kusifundo salamhlanje kule ndaba ethintwayo ngomkhokheli webandla lithize elesiJuda actually. Abathi behleli yena lomkakhe weza incwadi ebethuselayo. Base becaba ukuthi sithini ngalokho kwenzakalayo. Base bedingisa ukuthi kanti ngubani lo sethuselayo. Batho uthi ngumthungameli wequla elidinga bona lincindezele inhlobo ethize. Emva kwalokho ke lumuntu wasebona ukuthi nondoda futhi oyenza njalo hayi ukhubazekile. Okungaba lula ukuthi bamuse emaphoyiseni abotshwa efela ejele. Kodwa benza isehlakalo esingajwayelekanga esokuthatha ukudla bakupheke bafake konke okumnandi. Baye kudla naye okwezinsuku lamaviki athize bazi bejwayelana laba bantu. Wazwa wathi ekugcineni lo ndoda wazizwa la esefisa ukuthi nqa uba sequleni lamaJuda. Mfundisi Dube maqondana lesihloko sethu njana uHlongwane sechilo uyini esekufundayo ngale indaba njalo.
uNkulunkulu lapha uzosifundisa ukuthi nxa sikhuluma ngothando kayisilobala kuphela. Uthando kuphinde kuthi oluvuthayo yikutshengisa ukuthi uthando lulesenzo. NjengamaKristu, njengabantwana bakaNkulunkulu sizofundiswa ngalesi sifundo ukubana singathi silothando kungakhanyi impilo yothando phakathi koluntu laphakathi kwesigaba. Njengabantu abasebandleni abakholwa lawe othi ukwebandleni ungumuntu kaNkulunkulu. Uthando kalube lesenzo wenza ulutho yikho indlela kaZakhande sithi yona kumele ukuthi usize abaswelayo. Uthi labantu kuthiwa isikhathi afflicted okuthwele nzima enhliziyweni ngenxa yokukhubazeka lokuhlupheka kumele ukuthi umncedise. Lundoda esifunde ngaye wenze into enhle luthando luphuphumela ukukhanya liyasebenza. Njengabantu asifundeni ukuthi nxa sesilothando sizaphila njengoJesu ngoba ongathandiyo kamazi uNkulunkulu. Uthando lwezisebenzi emihle phakathi kwabantu. Siyabonga kakhulu. Mfundisi Ndlovu, wena nkulumo ezimbili esizithula esifundeni sethu salamhlanje. Maybe ingakabuzi lo mbuzo ngicela uhlongana sifundele ku55 verse 1 leverse ka2. Uyisaya. Ngifunda uIsaiah ngu55, Isaiah 55. Vumani ngisebenzise leli iBhayibheli likubeka kucace ngcono. Isaiah 55 verse 1 lo 2. Right. We lina lonke elomileyo wozani kukha amanzi laye ongelamali geze athenge ukudla adle. Wozani lithenge iwayini lochago okungabizi imali. Lichithelani imali yenu kulokho okungeyisikho ukudla lamaholo enu kulokho okungenelisiyo. Ngizwisisani lidle okuhle lizithokozise ngezibondlo. Naso indaba. Umbuzo engilawo lapha. Nxa ngilalele kakuhle lawe ongelamali woza uthenge. Uyabona indaba? Awula mali kodwa uzunjani? Uthenge. Evesini lesibili uthi lichithelani imali kulokho kunjani? Okungesikho kudla. Ongesikho kudla. Kathi awula mali woza uthenge. Uchitha imali. Akuyihlazulule indaba. Sizwe kanti lapha kutshoni maqondana losindiso lwethu. Enye indoda kithi le ngiyakhumbula iChumayela yanika isihloko iNchumayela esithi uthando lwemizamo. Uthando lwemizamo. Kanti sekuveziwe esifundweni ukuthi uthando aluzami. Uthando luyenza. Uthando liyenza. Ivesi esibalile ithi lalelanini. Lalelanini lonke bantu wozani lina eliwomileyo lize njani lize thenga. Ibala leli elithi wozani lunxuso. Abantu bayanxuswa ukubana baze nanku umkhosi omkhulu. Wozani umkhosi okhona lapha ukuthi abantu bazeduzani bezoyenzani bezothenga. Ngezinye indlela uNkulunkulu sivezela lokho akwenelisayo njalo uNkulunkulu uveza lokho lakho afisa ukuthi abantu bakunanzelele bakubone njalo futhi banjani bakwamukele. Yikho extender kumbe eselula unxuso ebantwini bonke ebabiza ukuthi bazebona lokho uNkulunkulu alakho. Ekuzeni lapha ngangithi nxa ngidlula lapha ngibona abantu bethengisa izinto ezitshiyeneyo. Umuntu nxa ethengisa kwezinye izikhathi uyabe klabalala ebiza abantu kuyanini idola fongaka abantu bekhuluma. Kwesinye isikhathi umuntu oyabe engajonganga ukuthenga uyasondela eduzane ukuthi azobona ukuthi lokho kukhankaselwayo kunjani. Kwesinye isikhathi kulabo abasondela eduzane usuka kwesinye isikhathi usuthengelwe ngomunye umuntu kumbe usuka kwesinye isikhathi usuphiwe ulutho unganjani ungathenganga. Ngezinye indlela uNkulunkulu ufaka intengo kulokhu alakho. Yikho esithi wozani. So lokho alakho uNkulunkulu ulentengo yakhe.
intengo yalokho uNkulunkulu alakho yilokho uNkulunkulu akubhadalayo esibhadalela thina ngezinye indlela siwele esonweni uNkulunkulu uthi wozani anti yabona lolu luthando lukaNkulunkulu lokunakekela okuvela kuNkulunkulu uNkulunkulu uthi wozani lanxa liwonile wozani uNkulunkulu usihlengile esonweni wabhadala intengo yesono lokho esithi wozani. Siyabonga uNkulunkulu uyasinxusa wozani. Fundisi Dube kule ndaba efana nayo woza uthe wozani lizethenga lingela mali wena ufumaneni kule ndaba eqedwana ekhulunywa ngoNdlovu. Siyabonga abafundisi nani balaleli lababukeli kungani kule mpikiswano yamabala amabili ukuthi awula mali kodwa umele uthenge. Lapha umprofeti uIsaya efuqwa luthando lukaNkulunkulu uJesu Kristu esiphambanweni ufuna ukusitshengisa ukuthi indaba ekhona ukuthi usindiso luthengwe kudala. Thina kulento kumele siyenze ukuza kwethu kuthiwa wozani kulesenzo kumele senzakale ukuze ngibe phakathi kwesindiso kodwa intengo ikhona. UIsaya kuthiwa utshengisa abantu ukuthi yamukela ukuthethelelwa esiphambanweni. Nxa uzamukela ukuthethelelwa ukwamukela ukuthethelelwa khona khona yikho ukuthenga kwakho ngokuzinikela kuJesu. So igazi likaJesu yintengo eyabhadala kudala. uNkulunkulu bakithi uyamangalisa ukuthi thina sizone abhadala abese wozani lizothenga uthi ukungamukela kwakho usuthengile ngokwamukela ukuthi uyavuma ukuthi ngikuxolele ngegazi lami. So imbadalo ikhona okusele yisenzo sokusukuma sikamukela uthando lolusisiya kuKristu Jesu. Siyabonga nxa siya kuTestament elitsha kuyini esokufumanayo ngendaba nale efana nayo yokuthi wozani lizethenga kanti thina sithengwe njani? Nxa singakhangela amazwi kaIsaya lawa mfundisi sizananzelela ukuthi abantu abanengi kuTestament elitsha bathi sisindiswa ngomusa ngokukholwa kuKristu Jesu hathi ngemsebenzi. Kube sengathi kuTestament elidala usindiso luya ngemsebenzi yabantu. Kodwa lamhla uIsaya uyasivezela ukuthi hayi indaba yokusindisa ngokukholwa vele isukela kuTestament elidala kakusondaba esihlangana layo kuTestament elitsha. Omunye nxa bengakufaka ngolimo olulula uIsaya ingani uthi khona uNkulunkulu uthi wozani lizothenga mahala. Uthenga njani mahala wena uvele kuthiwa khona kawula mali ubuye uzothenga ungabhadali lutho. So singakhangela icebo losindiso sizananzelela ukuthi usindiso kithi luza mahala kodwa lwabhadalelwa nguNkulunkulu ngokulenga kukaJesu emthini waseCalvary. Okunye ukuveza ukuthi indaba le iqalisela kuTestament elidala ungihamba kuGenesis chapter 3 verse ngelika 15 uNkulunkulu uhle wathembisa umntwana ozakuzalwa kuAdam loEva lwana ozachoboza ikhanda lenyoka. So kasondaba eqalisela kuTestament elidala lo Isaiah kuTestament elitsha lo Isaiah lamhla yasincedisa ukuzwisisa ukuthi hayi vele icebo losindiso kusukele kwelukweni kwalo kwakuyikuthi abantu baza kusindiswa ngokukholwa. Kungumusa ukusindiswa kwethu hathi ukuthi khona sisindiswa ngemsebenzi kukhona thize inhlawulo esiyibhadalayo thina ukuze sihlengwe kodwa yabhadalwa kudala. Siyabonga. Ungafunda akusifundele uPeter uqala ngo1 verse ka18 usa ku19 ukugcwalisa amagama la eliwachoyo ukwana sithengwe njani. Uvesi ngo18 lo 19 uthi khona lisazi ukuthi kalihlengwanga ngezinto ezingabhubha isiliva kumbe igolide ekuhambeni kwenu okuyize elakwamukela kubo baba kodwa ngegazi likaKristu eliligugu kungathi ngelewundlu elingelasici lelingelabala. Amen. Siyabonga. Ngiletha ke umbuzo olandelayo la. Kuyini esekufunda ngoNkulunkulu uma ethi imicabango yami ayifani leyo muntu? Kule nkulumo kwenza njani sizwisisa njani icebo losindiso wothi ngiqondise kuhlongane lo?
Nxa singafunda uIsaiah ngo55 ivesi ngelika 6 ngicela ukuyifunda lapha mnandi. Sizwe uNkulunkulu asivezela khona njengabantu abakhe. Kuphela kuverse 8. 55 ngizafunda uvesi ngo6 lo 8. Ifunda kanje. Dingani inkosi iselokutholwa, likhuleke kuyo iseseduze. Verse 8, ngoba imicabango yami kayifanani leyenu, lendlela zami kazifanani lezenu, kutsho inkosi. Ngoba njengamazulu ephakeme kulomhlaba, ngokunjalo indlela zami ziphakeme kulezenu, lemicabango yami kulemicabango yenu. Nguvesi ngo9 lo. Ungakhangela isigaba lesi bafundisi, ngifisa ukuthi khona ke sibuyele emuva kancane kusifundo esedlulileyo esasifundayo kuvikela iphelileyo. Lapha kade sikhuluma khona Ndlovu ngokuthi khona uJesu ekuzeni kwakhe emhlabeni wahlukuluzwa, wachaywa, wakhafulelwa, wayangisa, waze wafukufa okuyisiqalekiso elengemthini waseCalvary. Konke khona lokhu ekwenzela ukuthi khona abantu bahlengwe. Sakhuluma bafundisi kundaba ebesiphiwe kuvikela iphelileyo, undodo wathi efuna ukuyachumayeza abantu ababesebugqilini wazithengisa ukuthi abe yisigqilo kweminyaka engu5. Lamhla sikhulume ngalo undoda othi khona esongelwa ngulo msongelayo ngenxa yokukholwa kwakhe. Nxa bemdingisisa bathola ukuthi hayi ngumuntu okhubazekileyo, endaweni yokuthi bambophise kumbe bayenze lokho ababengamenza khona, bakhetha ukuthi bamenze lokuhle, badala ubudlelwano lakhe. Uyakwazi ukuthi ungakhangela indaba yosindiso, indlela uNkulunkulu ayenze ngayo ukuze thina sihlengwe, ukuza kwendodana uJesu azogqokiswa umzimba womuntu, uNkulunkulu agqoka umzimba womuntu azozalwa emhlabeni, aphile phakathi kwethu, abe yisoni, ayenziwe sengathi yisoni, abe yisono endaweni yethu izoni, azafe ukufa okulihlazo. Yindlela yokuthi thina sihlengwe. uPaul nxa ekhuluma ngalindaba uthi khona icebo losindiso liyimfihlakalo. Ungafunda uEfesu chapter 6 verse ngelika 19. So sibona imfihlakalo emangalisayo ukuze thina sihlengwe njengabantu. Ukwenza kukaNkulunkulu kuveza ukuthi imicabango kaNkulunkulu kayifani leyethu njengabantu. Ngithanda isihloko sevikela iphelileyo sithi khona ukwenza into engacatshangelwayo. Okwenza uNkulunkulu ayenza into kade singayicabangeli thina, yikuthi imicabango yakhe kayifani leyethu, iphakeme ukwedlule yethu. Sithathela khonapho lapho uhlongana akhulume khona. Akubuyele emuva Ndlovu ukusitshela ukuthi uzwa kuthiwani kule ngozi bani nxa ungasadingi inkosi isafunyanwa, ubususiyathinta lemicabango naleyo njalo. Imicabango yami ayifani lemicabango yenu. Ngezinye indlela uNkulunkulu usivezela ukuthi yena uphakeme, njalo ngeke axekwaniswa kumbe alinganiswa lendalo kumbe lesidalwa. Ekuphileni kwethu lapha emhlabeni sesafunda ukuphanana amabizo, njengokuthi nxa ngibona uDube lapha ngithi Dube Nkosi yami, ngimrefer to my lord, Mr Dube, you are my lord. Nxa ngibonga kumbe ngenzile something, kusuke kuze ukuthi kube labantu esibahloniphayo kwaze ngesigaba kumbe ezingeni lelo kumele sihloniphe ngalo uNkulunkulu, besicina udumo sesingasalusi kuNkulunkulu kodwa sesilusa engaphi ebantwini. uNkulunkulu uthi hayi lanxa lingaze lifunde njani, libe lolwazi olujule okunganani olwama atoms lescience lezembali, uthi hayi imicabango yami vele ayilingani lemicabango yenu. Omunye umuntu nxa ebhala bathi indlela thina njengabantu esicabanga ngayo vele ayifiki percentage yakhona incane kakhulu ukuthi ifike ku potential yayo kahle kahle. Ngezinye indlela ukucabanga kwethu
thina nxa sizilinganisa lo nkulunkulu asibalelwe ebantwini vele abacabanga. Imicabango yethu njengabantu ayifani lemicabango kaNkulunkulu. Not imicabango kuphela mfundisi Mlilo. Lezi ndlela thina silokwenza kwethu okwabantu. Kwesinye isikhathi izinto sizithatha njengabantu siyaphangisa ukuzonda lokuthukuthela, izinto sizendla ngezethu indlela. Ikanti nxa sikhangela uNkulunkulu ulokwenza kwakhe okuhlukene lokwabani lokwabantu. Ke sithi izindlela zami kazifani lezenu. Ngambona abantu eChurch Dube bayathanda ukuthi nxa lingalungisa iprogram njengabafundisi bese bebuya lembono yabo mihle kakhulu. Abantu vele bahlezi belembono echiyeneyo. Ikanti uNkulunkulu vele usihlelele icebo lani lwesindiso. uNkulunkulu imicabango yakhe lezi ndlela zakhe yikho kumele sikulandele because kakulinganiswa lokwabantu. Siyabonga Mfundisi Dube. Yebo baba. Ungakukhona ngokutsho kule ndlela efana ngamafutha. Ngiyathathekiseka lapha abathandekayo. Balaleli. Nxa kuthi indlela zami asozeni. Kuvele khona uNkulunkulu ngeke simlinganise lathi. Uyahamba phezulu kwamanzi, ungahamba wena. Ujobe uthi amayezi isitulo sakhe, ungahlala amayezi. Ngenye indlela umlimi uthi zwanini? Lingalokothi ukucabanga ukuthi singalingana. Yikho lapha nakumahubo ngo50-25 uthena wenza izinto ngazithola wathi angikho. Umlimi ulothando lokubekezela umuntu asigathi sihamba nomlimi ehamba khona benemkhangela ugadile. Kodwa ayekele uthutsha indima yakho. Umlimi ulothando lokubekezela esingalakho. Akufuna ukuveza uNkulunkulu ukuthi ungathi wena ungona ubona ngani mina igadla amalithethelele. Lo wenzeni umlimi uthi wozani kimi ngoba indlela zami alizazi ngiyaxolela. Asifunde ukuthi uNkulunkulu ulothando njengesifunde sikutsho. Bese siya kuye sikwazi ukuthi kasilingani laye kasoso wethu ngumdali nguNkulunkulu okwethu kuzetha simkhonza. Amen. Siyabonga kakhulu. Ngiye ngaphinda futhi esethela ukukhuluma wathi usifundele evesini ka3 kuyisaya ngo58. Uyisaya ngo58 ivesi lesithathu. Ivesi lesithathu besithi sizileleni ukudla uba ungakunanzi, sizihluphelani uba ungalandaba ngakho. Khangela ngosuku lokuzila ukudla kwenu lizilela imisebenzi yenu, lincindezele zonke izisebenzi zenu. Siyabonga lapha ngizafuna sonke sibe lethobana sikhulume kodwa ngamafitshane. Yekela ngiqalise ngoDube. Dube singazwisa njani udaba lokuzila ukudla okuqotho ibambele ondaba. Kanti njalo sizila kutheni? Kumbe isizathu sokuzila siyini? Ukubambe khonokho. Kungaba nxa futhi siphendula umbuzo ingakholisa bona sesibuyele emuva sikhangela ngosuku lokubuyisana. Sihle sikhangele lesempilweni yethu kathese ukuthi kuhambelana kanjani lokho kuzila ukudla. Ungakaphenduli ngikhumbula kulondoda owamthwala esibhedlela wayekela ukudla ethuzilile wangadli. Hlala some days wafeinta wamthwala esibhedlela wasila kabuhlungu. Akusinike ukuthi kanti sizwa njani indaba kuyini ukuzila okuqotho. Wothi ngisungule evesini yokuthi bayabuza umbuzo ukuthi khathi sazila wasiyekela kutheni. Right. Ingqondo yoluntu idwa ukuthi ifuna ukuthi umlima yenze imicabango yethu. Yena sikhuluma ukuthi kaso yethu imicabango yakhe. Kasizili ukuthenga uNkulunkulu ukuthi ayenze ulutho kithi. Ngasizincicha ukudla ukuhlukuluza umzimba ukuthi umlimi abe sesizwela ngosesihawula. Hayi ukuzila kuthi ukudela impilo yakho udinga impilo kaNkulunkulu. Kuthi ukulahla isono esehlukanise mina nobani loNkulunkulu. Kuthi ukwazi ukuthi ngidinga ukuthi ngiwele inyaweni zikaThixo angisize. Izolo ngesikhathi lesi ese-Day of Atonement isuku lokubuyisana. Okwakwenza ukuthi bangathinti into ukuthi umpriest wayengena endini engcwele. Nxa engena lapha uyathintana loNkulunkulu. Kumele phandle ngapha umuntu wonke ingqondo yakhe ithinta loThixo. Avume isici sonke
ngoba uThixo nxa ngale thinta lo mpriesta ngapha kuleso nesingavunywa umuntu wayesifa ngoba uNkulunkulu ungcwele so ukuzila kuthi uchiya isono ukwekela imisebenzi emibi ubusuphila ngendlela kaNkulunkulu okwalahlekela abafowethu lapha ukuthi babona ngani nxa umuntu esiyazila lathi sesikwenza sithenga uNkulunkulu angiyekelanga umkhuba emibi ngisuka kubhodi ngihlamba zomunye umuntu kodwa mphakathi kokuzila ngisechechi kodwa into engiza kayisizo umlimi uthi ungazuzili kangisoze ngikulaleli ngoba ukuzila kuthi ukuqala ukuzisola kuqala ulahle isono suphila ngendlela kaMlimi yikuzila ukuqotho khona angazi bana uhlangane uthini ngibuzeka omningi imbuzo kulokho nxa umfundisi uDube ekhuluma ngiyazibuza ikakhulu sikhangele indaba esike saxoxa ngayo kuvikela ipheleyo Ndlovu uthi kuthiwa khona nxa usiyanika umnikelo ubusucabanga ukuthi wena lo mfowenu alikhulumisana ubuyela uyelungisa ngiyazibuza ukuthi umuntu ofungelana ijoyi lamakhala bomvu lo mfowabo angazila ukudla uNkulunkulu uyalalela yini umthandazo wakhe ngoba kwesinye isikhathi ithina sisuka indaba ibe sekuzincitsheni ukudla singasanaki ngobudlelwano labanye abantu abaseduzane abesebuza uNkulunkulu ukuthi yikho yini ukuzile ngalifundisa khona lokho ukuthi khona uyazila ukudla uchiye uncindezela usiso oncedisa endlini ubhudo osebenze engadini izisebenzi zakho zithwele nzima kodwa uyazila ukudla ungazila ukudla ubususithi Mlimi anti senzile ukudla zwana ukukhuleka kwami ungakhangela nxa sikhuluma ngosuku lokubuyisana iDay of Atonement okunye okwakumqoka okwakumele kwenziwe kwakuyikuzehlisa lokuzithoba into yayibalulekile yona le so nxa kusiza endabeni yokuzila okumqoka yikuzehlisa lokuzithoba ukuba lobudlelwano loNkulunkulu yikho okwenza uNkulunkulu aphendule imithandazo yethu ngasenzeli ukuthenga uNkulunkulu njengamazwi kaMfundisi uDube kodwa sifuqa ibudlelwano esilabo loNkulunkulu lalokho uNkulunkulu asenzele khona yazi bengicabanga ukuthi omunye umuntu umfundisi umlilo ngosuku angabe kusuku lokuthi kungathwa asithi khona eChurch kuthwela mhla yiday yokuzila ukudla umuntu wakhona uyatshona engadlanga akhuleke ekuseni abuye azokhuleka futhi sesi breakfasting utshone engakhuleki kodwa ezila ukudla kube sengathi uNkulunkulu uzwa ukulamba kwakho kube yindlela yokuzila okay sisiyabonga kakhulu wathi ngihle ngikhangele lokho enguzwe ngoDube ngokuzwa ngohlongane ukuthi sizela ukubana uNkulunkulu athethele yini izono zethu yikusondela kubani uNkulunkulu yikudinga kwenza intando kabani kaNkulunkulu kule suku ezingu-10 esifunda ngazo akumfundele ivesi ngilika-10 lapha Isaiah 58 right ngifunda uvesi ngo-10 unike olambileyo ukudla usuthise ohluphekileyo khona-ke ukukhanya kwakho kuzaphuma emnyameni lokudana kwakho kube njengemini siyabonga bengilanda i-10 days ingqondo yami yesithathu 10 anyway sizananza ukuthi yena Ndlovu kule 10 days ezazisenziwa eze trumpet shawuphondo laphaya okwakumele zikhumbuze abantu ubana uNkulunkulu unguye inkosi yabo ngosuku njani lokubuyisana akungitshele ke lapho ukuthi yiphi imisebenzi uNkulunkulu ayibiza ngokuthi yekuzidela okuqotho ungani ahambelana nombuzo engeke ngawubuza kodwa ke yelula usukela khwaphana sikhanya ukuthi yikuphi ukuzidela okuqotho self denial ngempela mpela vumelani balaleli ngiqalise eTestamenteni elitsha umfarisi nomthelisi bakhuphuka bayendlini yokukhuleka kuthiwa umthelisi wasefika khona ngali wasesithi mina ngiyabonga uNkulunkulu ngoba anginjengabanye abantu ngiyazila ukudla kathathu ngeviki now esifundweni sanamhlanje sifunda ngakho khonokho ukuzila umthelisi ayisithi uyingxenye yakho nxa sifunda kuIsaiah
sithola ukuthi ukuzidela lokho kulezinto okuhamba lazo. Mana ngithi mina kulamaviri afuqa ukuzidela. Iviri lokuqala yikuzehlisa. Umuntu kumele nxa ephatheka enkonzweni yokuzidela angaziphakamisi, kodwa abe ngumuntu ozehlisileyo, ezithobe futhi njalo liviri lesibili leli. Ungenzela ukuthi kwaziwe udumo luye ebantwini, kumbe ugcwalise iprogramu evela emazweni, kumbe evela eGC, kumbe evela ebathongameleni bebandla. Hayi, yikho kuqakathekile izikhathi eziningi ukuthi sizihlelele ngamunye ngamunye amathuba okuzidela, siphatheke kule inkonzo, sikhuleka njalo. Njalo iviri lesithathu nti nxa sizehlisa, uNkulunkulu uyasigcwalisa inhliziyo zethu ngokudla kwakomoya. Now uphondo lolu olwaluchaywa umfundisi uDuba akhuluma ngalo, laluchaywa ukuze abantu bakhumbule, abantu balungiselele usuku olunjani oluzayo. Ngambone lapho kudlalwa khona ibhora bayachaya uphondo nsuku lezi. Uphondo lule nkulumo, it's a medium of communication. Ngale bhoreni balusebenzisa ukutshotshozela ukuthi abantu balimuke bananzelele. Lalapha ke uphondo insuku lezi ezingu-10 lezi uphondo lwalukuchaywa ukuze abantu bakhumbule, bazilungiselele, balungiselela usuku olunjani oluzayo. Njalo uphondo futhi lwaluchaya ukuveza lokho esingakuthi the year of jubilee, usuku lwentokozo, lapho kwakukhululwa khona izigqili. Kuthi ukuthi umuntu engezwa lolu phondo lukhala, kulokunye kwakuhle kuchaye engqondweni ukuthi hayi, there is something eyenzakalayo lapha. Uphondo lolu luletha intokozo kwabagqilaziweyo ukuthi hayi, inkululo isinjani, inkululo isifikile, kumbe inkululo iyeza. Laba babethengisa imihlaba nge of jubilee babeyibiselwa yini imihlaba yabo. Ngakho ke kasibongeni uNkulunkulu nxa ukuzila kumbe ukuzidela, mana nisebenzisa ibale lithi ukuzidela, ngibalekele lithi ukuzila. Ufuna ukuzila kungahamba lemisebenzi efuna ukunanzelela. Ukuzidela lokho singakuphatha ngendlela eqotho, kuyasisiza ukuze sakhe ubudlelwano obuhle loNkulunkulu. Njalo kuyasisiza ukuze uNkulunkulu simbonge ngasenzele khona, ebesegcwalisa izifiso zethu esiyabe silazo. Siyabonga ukuzidela. Kanti inkosi yethu iyatshengisa njani ngokuzidela? Awanginika nje in short Hlongwane, inkosi yethu iyaveza njani ukuthi ukuzidela yilokho? Nxa singakhangela uJesu ekuphileni kwakhe emhlabeni, sibone enakekela izindingeko zabantu. Ngifisa ukubana ngifunde uJakobe lapha chapter 1 ivesi ngelika 27. Uthi khona ukukholwa okwamukelwa nguNkulunkulu uBaba okuhlambulukileyo njalo kungela sici lokhu, ukugcina izintandane labofelokazi ekuhluphekeni kwawo, kanye lokuzigcina thina ngokwethu ekungcolisweni ngumhlaba. So singakhangela indaba yokuzidela. Indaba yokuzidela ihamba lokuqakatheka kobudlelwano bethu loNkulunkulu. Nxa thina sesilobudlelwano obuhle loNkulunkulu, sizananzelela ukunakekela izintandane, ukunakekela abafelokazi, ukunakekela abantu abahluphekayo. Kungabi yikuthi khona ekuzileni kwethu kudla sihleli singabalwayo abaxwebanayo izikhathi zonke, kodwa kumele ekuzileni kwethu kudla sinanzelele abantu abalezindingeko labalezinswelo. Omunye nxa ekhuluma ngendaba leyo uthi khona kanti indaba nxa ungathuzile ukudla mfundisi umlilo, uthatha ibreakfast yakho akade uzayidlweni kumakhelwane ongelo kokudla, uthatha ilunch yakho ihambise khona ngale, abantu bathole okokudla, kube lokwelulwa kwesandla thize
yindaba yokuzidela. Amen. Siyabonga. Ngizakucela ukubana usifundele uYesaya 58 verse ka13 leka 14. Ngifunda uIsaiah 58 ivesi ngelika 13 lo 14. Yes. Ngicela ukugijima phezukwana. Uba uphendula unyawo lwakho lusuka kuSabatha usenza intokozo yakho ngosuku lwami olungcwele ulibize iSabatha ngokuthi yintokozo ubungcwele benkosi obuhloniphekayo uba ulihlonipha ungenzi indlela zakho ungatholi intokozo yakho loba ukhuluma ilizwi lakho uzathola intokozo kimi ngizakukhweza ezintabeni eziphakemeyo zomhlaba ngikuphe ilifa likaJakobe uyihlo ukuze ulidle ngoba umlomo wenkosi ukhulumile. Siyabonga. Ngiyakunanzela Dube ukuthi singabantu abalothumo. People with a mission angithi singabantu abalothumo. Kuyini ongakhanga abantu kakhulu beze uNkulunkulu? Ngiyananza ukuthi kwesisikhathi njengabantu siyaqinisa ozemthetho ezokudla. Qinisa imithetho ezokudla lapha kambe khona kuyabakhanga yini abantu bana beze kuKristu? Angisho ukuthi ku wrong. Sikubambe kakuhle, angisho ukuthi ku wrong. Ngoba kulokutsho lokuphila kwethu. Kodwa ke kwesisikhathi siyaqinisa emuntu ongakamazi uNkulunkulu ukuthi sesiqinisa kakhulu maqondana lokuncedisa abalambileyo. Umbuzo wesibili engifisa ubana sikubambe lapha. Omunye yilo ukuthi ngeSabatha esifunda ngalo la ngitshone hawo ngilele ngihoqa ngoba ngigcina yini usuku leSabatha ngingenzi lutho. Kuyikuphi okumele sikwenze ukutshona ngilele ngihoqa lokwenza imisebenzi emihle yokusiza abanye abantu ngosuku ngeSabatha? Asike sihlaziye leyo ndaba sibone ukubana isifike sangaphi. Siyabonga abafundisi labalaleli. Olobayo uthena iSabatha isikhathi sethu. It's a time for us. Sivela kuNkulunkulu lesikhathi. Ngaso samaSabatha. NgesikaNkulunkulu wonke umuntu odaliweyo isikhathi sakhe. Obali verse laphana u58 u13 no 14 uthina uma uvimba unyawo lakho ukuthi ungahambeli izinto ozithandayo. iSabatha bathandekayo isikhathi sikaNkulunkulu asigcini ngoba ingxenye yomthetho kaNkulunkulu. Sigcina ngoba inzuzo kithi. Isinika iSabatha isinika ukuphumula. Siphinde siligcinelela usuku leSabatha ngoba luletha udumo lokuhlonipha uNkulunkulu umdali wezulu lomhlaba. Kulapho kuveza khona ukuthi uNkulunkulu ngubani nxa ugcina iSabatha. iSabatha lehlukanisa umhlaba labantu bakaNkulunkulu. AbakaNkulunkulu baziwa ngokuthi bamfake esitulweni sakhe esiyiSabatha. Baphila impilo kaNkulunkulu. iSabatha njalo nxa sigcina usuku lolu kuthiwa isikhathi sethu esisinikwa uNkulunkulu livuselela okwakomoya spiritual. Bese lifuthi livuselele physically. Umzimba phakathi kweviki uyadinwa uphele kodwa ngeSabatha ungani uyaoyilwa kutsha unika amandla amatsha. uNkulunkulu ngoba sihlangana naye ephumule lamazulu baphumule lasiphumule sihlangane naye. Okunye ngikufunda ngokuthiwa isikhathi sethu ngeSabatha ukuthi iSabatha lilanga elikhulu elafakwa izibusiso nguNkulunkulu ukuthi linika abantu ukuphumula okuhle. iSabatha ke nxa ngicina lapha ukuthi isihluthulelo esiletha intokozo empilweni kathesi lakusasa ngoba sizabala la siphinde sikabela lekhaya ezweni. Siyabonga ukuzwa indaba enhle eqinisa ukubana iSabatha isikhathi sethu. Ngisaselombuzo ke ukuthi njalo singabantu abalothumo kwasesikhathi kugcina sesiqinisa okunye siyekethise okunye njengobana kwezempilo kule ndaba yokudla versus ukuthi usize abantu abalambayo. Shongani kambe ngaba lempendulo lokho? Ngifuna ukuthinta lokhu mfundisi ngendaba yeSabatha. Singakhangela iSabatha indlela uNkulunkulu
alihlele ngayo lilokuzidela libuye libe lokunakekela abantu abaseduzane lathi. Singakhangela indaba yokuzidela, even sifunda khonapha ku-Isaiah chapter 13 uthe khona ungenzi okwakho ngesabatha, ungahambeli okungokwakho ngesabatha, ligcine ngokuthi khona liyintokozo isabatha. Ngaleso sizathu ngizakubusisa ngikubeke entabeni eziphezulu. So indaba yokuzidela iza ekuthini Ndlovu ngesabatha kasenze okungokwethu, kasenze imisebenzi yethu, kodwa konke esikwenzayo sikwenzela ukuletha udumo kubani? kuNkulunkulu. Kanti okunye esingakwenza okuletha udumo kuNkulunkulu yikuphi? Yikwenza imisebenzi emihle. Uyakhumbula ukuthi uJesu wasilisa abantu ngesabatha, wenza imisebenzi emihle ngesabatha ukuletha isifundo sokuthi injongo yesabatha yikuthi libe yintokozo lenjabulo ebantwini, yikuthi libe yisibusiso. So indaba yesabatha mfundisi vumani ngithi khona isukele ukuthini mina vele phakathi kweviki mphile njani, ngilobudlelwano obunjani labantu phakathi kweviki. Kungabe kungasivele kakusizi lutho ukuthi ngesabatha ngibonakale sentsha isudu nsiye church phakathi kweviki ngingakhulumisani labo makhelwane, phakathi kweviki nginganakekela omakhelwane abaswelayo, nginganiki ukudla abalezinswelo lezinto ezinjalo. So kumele ngiphile ngecebo likaThixo bese ngigqiba ngokuyakhonza ngesabatha. Siyabonga. Mfundisi Ndlovu, wena ungathini ngendaba le efana nayo ngokugcina kwesabatha? Ibale lithi sabatha lichukwekela, to cease, lokuphumula. Ezinye indlela isabatha nxa lifika Singathololele uphumule. Lithuba elihle elifikayo kithi izikhonzi zikaNkulunkulu ukuthi siveze uthando. Amen. Siveze uthando lukaNkulunkulu ngokuzidela kithi, lokuzidela kwabanye abantu, lokuzidela kuNkulunkulu. Siyabonga. Nxa ukhangela uIsaya 58 ngingathi ngibala kwenye ngavezela ukuthi kwehlukaniswe ngezigaba ezintathu. uIsaya chapter 58 uIsaya ulama theme la aveza ukuzidela njengoba Ndlovu sechilo, usize abanye abantu njengoKristu wachiya izulu weza apha emhlabeni wenjani, wasifela. Okwesibili kule social kindness, ubudlelwano nabanye abantu, yes, uwenze ubuhle kwabanye abantu ngokunye ngikutholayo, njalo sokukhuthaza indaba yesabatha. Kambe nxa sikhangelela indaba ngamafitshane, maybe ngafuna uhlongane anika i-connections ezikhona khonokho engikuqambile kokuthathu. Kambe kuyini okwenza kube kuhambe kube lobudlelwano phakathi kwalezo ndaba? Mhlawumbe ngingakutsho nali ukuthi khona okungasisiza sibe lokuzidela yikuthi sibe lobudlelwano loNkulunkulu. Nxa singaba lobudlelwano loNkulunkulu senelisa ukuzidela. Ekuzideleni kwethu kuyasisiza ukuthi sibe lobudlelwano obuhle labantu abaseduzane lathi. Sibasize kuzindingeko abalazo lapha lalaphana. Singasiza nxa sesiphetha sigqiba ngokungena entokozweni uNkulunkulu asilungisele yona elisabatha, siphumule emsebenzini yonke akade siyenza la sekuchikachikeni konke akade sidlula kikho phakathi kweviki. Ulethe inkululo kithi sonke lokho kakhulu. Siyabonga. Kuletha inkululo kithi sonke bathandekayo. Siyafisa ukuthi njengebandla sifisa ukuthi njengabantu bakaNkulunkulu samukele uNkulunkulu esenokuthufunyana njalo esinye amavesi ifundiwe namhlanje. Kuviki elizayo sikhala uJehova esedala umhlaba lo kakutsha. Kasibambeleni kulamaqiniso. Umfundisi uDube asekhulekele ngamafitshane. Sicibezeni sikhuleke bathandekayo. Baba wethu osezulwini, siyadumisa siyabonga kubolekwa isikhathi lempilo ngezinsuku ezintsha ukuze amaqiniso akho kanje. Sifundise ukuzila kwakomoya ukudela isono, walekela umhlaba siphile ngawe. Besizila yebo amaphutha sesiwabonile,
khuthaza ke impilo yethu iguquke, usazise injongo yakho. Uphakeme sinciphile siphansi, sicela ukufunda ukuthi unguNkulunkulu umdali, sikufinyelela kuphela ngokukholwa kuJesu. Hlala kithi sihlale kuwe, ubuse lesi sifundo sizwakala ngokuthi siyabonga siyakhuleka. Amen.